Umwitozo wa nyuma w'Amavubi ubereye kuri stade Houphouët-Boigny ni stade iri buze kwakira umukino nyirizina kuri uyu wa kane ku isaha y'isamo ya za Abidjan ni saa 3 za Kigali. Abakinnyi 25 bose bahamagawe n'umutoza Frank Spritel bawitabiriye ni nabwo bwa mbere bahuriye mu myitozo buzuye. Uwa nyuma wahageze ni George Yakwizera wagize ibibazo mu nzira ariko wahageze mu ijoro ryo kuri uyu wa kabiri. It's been a lot of fun. I'm glad I could finally get here. You know, it's a little hurdles, you know, getting here, but I'm happy to be here. The guys are really nice, really good team, really good quality, so I'm happy to be here. Yeah. I know Innocent. I communicated with him on Instagram because I also know he plays in America as well. So I talked to him a little bit, and on my way here, I met Andre and then Daniel, so Dylan, so it's been nice. Yeah. George Yakwizera, you know, is a young man who loves football. You know, there's not really much to say. You know, he's just someone who loves football, who brings passion to it, and he's a hard worker. Because that's all my life has always been about working hard, and so that's who I am. Just always continuing to work hard. I've always not kept not much attention to it, but I've had some messages on Instagram and stuff like that, and I've always looked into it, and I didn't know the possibility. And when I had a call with Richard, and he told me the possibility is there to play, and I thought it was a great opportunity for me to come, and you know, being here so far has been amazing. Amavubi yakoreye kuri stade Felix Houphouët-Boigny nyuma ya Benin nayo yarisoje umwitozo wa nyuma. Iyi myitozo yose yabanjirijwe n'ikiganiro n'itangazamakuru cy'abatoza ndetse n'abakapiteni ku mpande zombi yaba Gern Rohr utoza ikipe ya Benin ndetse na kapiteni we Steve Munier basa nk'abagaragaza ko umukino uza kubakomerera w'Amavubi. Oui, on sait que bon, déjà que après nos rencontres du mois de mars dernier, il y a eu un chamboulement au niveau de la fédération, que l'entraîneur est arrivé, ça fait 4 matchs qu'il est là. On a vu évidemment ce que cette équipe a fait, notamment dans les 2 derniers matchs à Madagascar, où il a remporté le tournoi. Donc on est un peu au courant, mais beaucoup des joueurs qui sont là étaient déjà là contre nous l'an dernier. C'est une équipe qui est vraiment très solide, avec des grands gabarits, des joueurs très athlétiques, qui met beaucoup d'impact dans tout ce qu'ils font. C'est pas une équipe qui est facile à jouer. La clé, je pense pas qu'on la connaisse, on va sûrement la découvrir pendant le match de demain, mais voilà, tout ce que je peux dire, c'est que c'est vraiment pas une équipe simple à jouer, mais on fera tout pour essayer d'ouvrir la serrure. So we are happy to be here, and we are excited, and I think we are good. We had a good preparation, so I hope we will play a good match tomorrow, and at the moment I think everything is fine. Ku ruhande rwa Frank Spritel umudage nawe utoza Amavubi yagaragaje ko uyu mukino nawo uza kuba ukomeye kuri uyu wa kane cyo kimwe na Djihad Bizimana wemeza ko bagize imyitozo myiza igisigaye ari isaha y'umunsi. Ephraim Kahiranga, intumwa y'Ishusho TV ya Abidjan muri Côte d'Ivoire.